Raila Odinga na mbuto yake ya makia ODM mambikite thabarĩ ya kiumia kimwe kwandĩkithia amemba a kĩama kĩu na gũkĩhe mĩri matũũra-inĩ, akĩanjĩrĩria na kaunti ya Migori ũmũthĩ. Arĩ kaunti-inĩ ĩyo, Odinga nĩokĩrĩire thirikari akiuga ĩrĩ na thieya wa gũtangĩkĩra makiri ma andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mwaraho wa El Nino na amwe magathamio kwao na angĩ 70 makoragwo nĩ mwaraho ũcio. Wakati hii kuna mafuriko, mvua inanyesha mengi zaidi. Pembe Kenya nyingine watu wanakufa. Sasa wamesema watu 60 tayari wamekufa kwa mambo hii ya mafuriko. Lakini hawa jamaa wanalala kwa kazi. Augite ũgũta wa thirikari wanjĩrĩirie o rĩrĩa rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũugire mbura ĩyo nĩ kura, no thirikari ĩkĩhũthia, na thutha ũcio rĩu ĩkoretwo ĩkĩorota magavana ikiuga nĩo maremetwo kwĩbanga. Ruto walisema ati hakuna El Nino. El Nino imekuja hajakuja. El Nino imekuja. Sasa wanawacha magavana wanahangaika na kuna pesa, wananchi wanateremshwa na maji. Yeye anakaa kule anajaribu kulaumu magavana, lakini magavana hawajapewa pesa ya kuangalia hii mambo kasa ya mafuriko. Pesa haiko, watu wameshindwa kwa kazi. Nikisema wanasema baba analaumu serikali. Mwahuyu wa ODM nĩ ũkũmithĩtie thirikari nĩ kũremwo gũtangĩkĩra a Kenya kumana na ũritũ wa mũtũrĩre. Nikisema hawa jamaa wanaiba pesa, wanasema jamaa analaumu serikali. Mafuta wanaleta kutoka huko Arabuni. Hiyo mafuta wanaleta na wanakula rushwa huko. Wanakula rushwa kwa hiyo mambo ya mafuta. Kwa hivyo hawa jamaa wameshiba na kazi. Bado wanalaumu Uhuru, lakini Uhuru alienda nyumbani. Ukienda kwa duka kununua bidhaa, hakuna ya watu wa Azimio na hakuna wa Yahuda. Si ni ukweli? Wewe ambia rais, watu wa Migori County, watu wa eneo ya Kuria wanahitaji cost of living iende chini, wanahitaji ajira. Seme ama asiseme? Kĩama gĩkĩ kiugĩte gĩtigwĩtĩkĩria ciama ang'etheri ao kũmatunya arũmĩrĩri ao matũũra-inĩ. Mimi nitakuja hapa niambie nyinyi vile tunataka kujenga chama chetu cha ODM. Kiongozi yetu ni Baba Raila Amolo. Wale watu ambao sasa wanafikiri tunaweza elekea pale pengine, watangoja mpaka Yesu arudi.